Dobro jutro, Nitya Guru Svatikananda, govorim vam iz Bengaluru, Adinama. U trenutku kada se održava i još traje Uttamotamam Seva, već sam govorila o tome, to je kombinirano štovanje Sadašive. Sadašiva je izvor svega dobra, onoga što u našem životu imamo. A Šivu možemo shvatiti i kao beskonačnu svjesnost, sve prisutnu i bezrazložnu dobrobit. U hinduizmu, Sanatana, Hindu Dharmi, Šiva ili Sadašiva predstavlja upravo to. On je izvor energije. Mi znamo da kosmička energija postoji i mi znamo da šta god izreknemo toj kosmičkoj energiji koju, da bismo bolje mogli pojmiti, onda predstavimo sebi i imamo utjelovljenje te kosmičke energije u liku i obliku gurua. Za nas je to Paramahamsa Nityananda, avatar, njegova božanska svetost Paramahamsa Nityananda. Znači što god mi tijekom ove Uttamotamam Seve, gdje su ponude na različite ponude iz vedskih spisa sabrane u obliku sviranja instrumenata, odnosno 64 svetih umjetnosti, gdje se recitiraju stihovi iz Veda, iz Dravida Veda, iz drugih svetih spisa. Evo upravo ono što čujete u pozadini je iz vedskih spisa čantanje, pjevanje tih svetih sanskritskih sloka koje imaju izuzetnu moć, posjeduju moć, odnosno energiju, tako da ono što mi stavimo u obliku svojih želja, u svega onoga što želimo da nam se ostvari, što god stavimo u taj prostor, dolazi do ispunjenja. Otkako je počela Uttamotamam Seva i druge ponude koje se dešavaju popodne, kao što su Kalabhairava Homa ili Dakshinamurti Homa, ili štovanje kosmičke majke i dovođenje sebe u completion sa svojom biološkom majkom i sa majkom prirodom, sve to ima izuzetnu iscjeljujuću moć ostvarenja. Evo, malo ćemo. Osim toga, istovremeno sa Uttamotamam Sevom imamo još i recitiranje 1008 imena Šive ili majke Parvati ili kozmičke majke, zavisi od dana. Znači svakog dana, svaki dan je posvećen jednom tom aspektu kosmičke energije. Tako da je i poslije toga i Homa koja se dešava, Abhishekam, program, odnosno događanja gdje se u tih 2 ili 3 sata doista generira izuzetna energija koja ne može drugo nego da ostvari sve ono što onaj koji se registrira da bude dio ovoga, da se njegovo ime, da se u njegovo ime cijela ova seva održi ili cijela Homa u njegovo ime i u ime njegovih obitelji, dragih, već koga god odaberete. Znači jednostavno nema, nego je vezano da dođe do iscjeljenja, do uspjeha, do otklanjanja prepreka zamišljenih naših. Kako god prepreke bile, uvijek pojmamo da su to naše mentalni sklopovi koji nas brane, načini razmišljanja koji nam priječe da možemo ostvariti ono što želimo u svom životu. A Home i Seve i ovi rituali su najkraća kratica kojom se može to ostvariti. Ljudi koji su već u ovih mjesec dana imaju to iskustvo, imaju nevjerojatna iskustva i ne samo da jedan puta u ovih mjesec dana, nego po 3 puta se doniraju za sevu, odnosno ciljano traže Homu ili
sevu koja će napraviti prosperitet ili proboj svjesnosti ili proboj u poslu, u odnosima, u zdravlju. Doista za to nije potrebno da prođe neko vrijeme, nego odmah se dešavaju promjene i rezultati. Pa evo, za sada toliko i ostavit ću link dolje i podatke da možete vi isto tako registrirati se i još podrobnije pogledati od svih ovih seva što sve koja znači, da možete odabrati pravo za vas za ovom trenutak i za ovaj dio vašeg života. Hvala na pažnji i Nityananda.